Ассалому алейкум ба ҳама бародарон ва хоҳарон. Хитоби ман ба ҳамон блогерҳое ҳастанд ки дар сомонаи YouTube ва Instagram каналҳои худа доранд ва чеҳраи онҳо муайян нестад ки онҳо киянд, чиянд ва ба тамоми видеоҳои фаҳшу фоҳишаи худ, яъне хоҳарои тоҷика паст задан, модарои тоҷика, халқи миллати тоҷика паст мезананд ба видеоҳои ҳамон ҳароми худшон. Мо ба як хулосае омадем, якчанд бародаро, администраторои чанд каналҳо якҷоя шидем, ба як хулосае омадем ки ҳамин каналҳоро блок кунем ба ёрдами подписчикҳо ва мехоҳем ки як бор пешакӣ огоҳӣ кунем ҳамин бародароро ки ҳамин чизошонро удалит кунанд. Намекунанд, мо каналҳои шуморо иншааллоҳ блок мекунем ба рӯзои наздик. Инҷа якчанд группа якҷоя шидагиай ҳамин кора мо дидестем. боқӣ дар амони худо бошен, интизор шавед. قوتی نیکی نداری تو دل آزاری مکن گر توانی تا قیامت مردم آزاری مکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکت برادران و خواهران. امروز یک مراجعه کوتاه برای اون شخصانی که در سامانه‌های اینترنتی و علل خصوص اینستاگرام هم گروه‌های خود را دارند و مردم تاجیک نامش پست میکنند. هر خل زنا خپیدیم، این خپیدیم گویان، بعدن هر خل اون رسمای دخترها را مقصد پهن میکنند. با شما یک مهلت کوتاه، یعنی که مهلت داده میشه تا که همه اون نوارهای فسق و فسادی که آبروی ملت تاجیک را پست میکند نیست کنین، وگرنه با خاصی الله سبحانه و تعالی، با فضل و کریم الله سبحانه و تعالی ما برادران ان شاء الله که یکا به یک هر یک گروه های شما را از این سامانه اینترنتی ان شاء الله که دفع میکنیم. باقی الله تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت فرمایه و از نور ایمان که عطا فرمود جدا نگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Хитоб ба он нафарое ки каналҳои қалбакӣ доранд, чи дар Instagram, чи дар YouTube. Дар онҷо видеоҳои нашр мекунанд ки шаъну шарафи миллати тоҷика паст мезананд. Хитоб ба шумо бародари азиз, ба шумо якчанд рӯз муҳлат дода мешавад то ӯ видеоҳое ки шумо миллати тоҷика паст мезанед, хоҳари тоҷик фоҳиша, модари тоҷик фоҳиша, зани фамилия ба фаромӣ қапидан, хулас дигам ҳар як видеое ки миллати тоҷика паст мезанад, агар ӯ далит карда нашавад, мо администратори якчанд гурӯҳ дар якҷоягӣ ба хулоса омадем ки ҳамин каналҳои шуморо удалит кунем. бародари азиз, ба хотири ҳамин видеое ки бо мегӯям такрор мекунем, видеое ки миллати тоҷика паст мезананд, хоҳиш карда мешавад бародари азиз ки удалит кунем. баъд дар охир чизи дигар гуфтаем ки фаромӯш накунед ки рӯзе там соҳиби зан мешавед, соҳиби фарзанд мешавед, там хоҳар дорӣ, модар дорӣ. бародари азиз, шояд як рӯз ҳамин ҳодиса ба саритон биёяд. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Мы с администраторами и блогерами решили снять видеообращение тем группам в Инстаграме, которые пытаются унизить нас и наш народ. Прекращайте свои непонятные действия. Вы уже переходите все границы и не совершайте такие грязные, необдуманные поступки. Мы обращаемся к вам с целью, чтобы вы обдумались, так как таким образом вы вводите в заблуждение многих людей. Мы рекомендуем вам, наоборот, вдохновлять нашу молодежь в виде поучительных видео и интересной информации. И не хотелось бы упускать шанс развить в каждом патриотизм в душе и любовь к родине. В целом же мы будем следить за ходом событий и блокировать случаи несоблюдения нашей просьбы. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.